Mamá, Que? vai nos dar tempo a tomar o café? Temos 5 minutos exactos antes de que peche o banco. Vamos a tomar... Podes. Podo. Non vou poder, carallo, a ti jódesme. Hola. Hola. Buenas tardes. Está o camarero? Perdón, é que tiñamos un pouquiño de presa. Que temos cita ahora no banco. Será xurdo. Pode ser, Buenas tardes. Queríamos tomar algo. Está o camarero? Ten que perdonar, señora, eu non son camarero. Son barista. Hai casualidades na vida, home. Igual que a miña mãe, un pouco arisca tamén. Non, estoulle dicindo que eu non son camarero, eu son barista. Son un artista do café. Sí, un artista, sí. De toda a vida unha persona que puxo cafés foi un camarero, de toda a vida de nuestro señor. Señora, aquí non damos café, aquí transformamos o café nunha experiencia. Collemos o café e transformámoslo nunha experiencia. Que me estás contando? Pásame a min todas as mañás. Tomo o café e transformo en experiencia. Que estás ben? Podeme dicir que van querer, por Sí, favor? queríamos 2 cafés con leite, por favor. Moi bien. Hai moito tipo de café. Aí poden ver café di latte, café macchiato, café flat white, café cappuccino, café espresso, café americano, cool water coffee. No. Hai Queríamos, aguante un- coffee, café de moca. De moca, de moca. Gratis, non, invita a casa. Déixame falar a min. Déixame falar a min. Vale? O chico da toupa na cabeza non é Non bien, me ven, non? no. Mire, queríamos un café cortado normal. Deso non temos, señora. Esta é unha cafetería de especialidade. Aquí o café é especial. Ai, é logo que ten de especial o café, Dios mío. Mire, Mira, mamá. 5 euros un café. é que ese café ven de Etiopía. Como si ven de Zimbabue. Quero dicir, pero como me vai cobrar 5 euros por un café? Dios mío, eu só quero un café cortado. Café cortado. Deme un minuto, señora. Solo ten que escoller se quere o café espresso, doble espresso, con latte, macchiato, macchiato flat white, cappuccino, espresso, doble macchiato con cappuccino di latte. Un café cortado. 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 Mamá, mamá. Está calado, tía, É que me estou envenenando, coño. Café. Cortado. Cortado. Vale? Quedoume claro, señora. Menos mal. Refírese vostede entón a un macchiato. Un cortado. Cortado. Mamá. No me toques. Macchiato espresso. Macchiato espresso. Un cortado. Un café cortado. Entendido, señora, é un minuto nada. Pois levo unha hora aquí para explicar. Bien. Vamos falar, se non lle importa, señora, da variedade de café que non quero quere. falar. Non quero falar. Que... Temos variedade robusta, Non fai falta insultar, na casa sempre fomos de hueso ancho, pero non fai falta insultar, Digo que temos de variedade 100% robusta, temos mezcla 100% arábica. 100% cortado. 100% cortado.
vale? Quero un 100% café, 100% café, 75% café, 25% leche. Eso es un cortado, vale? Creo que me quedou claro, señora. Dame un minuto, por favor. É un cachondeo, É que este é un cachondeo que nos vai cerrar o banco e eu sinto malo café, coño. Xa parece que non me fai falta o café. Mamá. Xa encendín, tate calado, che dixo. Non é Coño. un café, é unha especialidade, por favor. Como? Que non é un café, A ti que te volvestes tonto como el ahora ou que pasa? Que especial? Mamá. Especial tamén eras ti no colegio, eras o especial. Fostes toda a vida. Pódeme poñer o meu café cortado, por favor? Faltaríanos o orixe do café. Kenia, El Salvador, Burkina Faso, Camboya, Zimbabue, Uruguai, Paraguai, Chile. Como si é da casa da collona. Quero un café cortado. Creo que estou dicindo de boas palabras. Vale, café cortado. Mamá, Debe ser a 7ª vez que o digo. mamá. Que? Tranquila. Xa estou tranquila. Vexa, a súa nai un pouco nerviosa, xa non é o primeiro café que toma esta mañá, Mamá. Pódeme traer o café cortado dunha vez que temos cita no banco, por favor. Xa vou, señora, é cuestión de un minuto. Como me volvas a dicir que é cuestión de un minuto, tiro o chumazo á cabeza. Mamá. Tanto minuto e tanta cola. Mamá. Ben, vamos... que leite quere? Blanca. Leite blanca. Me está vacilando. Estáme vacilando. Como que Señora, leite dígolle porque hai moitos tipos de leite. Hai leite de vaca, hai leite de soja, hai leite de avea, hai leite de almendra. Ai, sí, muxen a almendra, loco. Muxen a almendra. Home, non me jodas. Leite de almendra, di. Tan muxindo, nunca vi unha almendra con tetos, eu. Mamá. Hombre, leche blanca de vaca. Dale, rubia gallega, si es posible. Venga, Leite de vaca. Deme un minuto, por favor. vas a ordeñar a vaca, o mellor, ou que pasa? Van querer azúcar. Aí jodinche. No, porque azúcar non hai 1000 tipos de azúcar, solo hai azúcar blanco ou azúcar moreno. E nós queremos azúcar blanco. Pregúntolle porque nós non temos azúcar. Mato. Mato. Mamá. Vamos matar. Señora... 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 Mamá, que mato, Que me está vacilando. Señora, non lle convén alterarse no seu estado. Que estado? Ai, perdón. Eu mato, Dios mío, eu mato. Vamos xa, quedanos moi pouquiño xa. Que tamaño quere? Tamaño M, L, S, XM, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mamá, escolle, por favor, que non chegamos ao banco. Pero vamos a ver. Levo unha hora aquí para pedir un café cortado. Un café cortado. E me estás dicindo que vou tomar o café nun vaso de plástico, de cartón. La madre que me parió. Ponmo café nun pocillo. Café cortado
en pocillo. Quere un pocillo? Por favor. Tranquilo, tranquilo. Se o queren pocillo de porcelana. Pocillo de porcelana, cortao, cortao, cortao. Ten que acompañarme, por favor, acompañe. Tranquila, mamá, tranquila. Nós o pocillo facémolo no momento. Está aquí Paco, 40 anos de alfarero, e usted nada máis que me ten que escoller de onde quero barro, de Buño, de Chantada, da Fonsagrada, de Lugo. Solo quería un cortado.